شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salaten ve selamen ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Talha radijallahu anhum prenesinela amenge dekamaro poslaniko Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jek dive bešela sineki pijamija i okotar avela jek bedoini ki džamija kuvola hem dela selami pekambereske i o pekamberi Muhammed aleyhisselam dela le selami i pučela amare pekambere Muhammed aleyhisselam. Ja Muhammed, šaljite vakeremange taro posti, sojo posti, hem sote kerav, soj najšukar ko posti. Amaro pekamberi Muhammed aleyhisselam odgovorin galeske. Te postine o masek o Ramazani. Hem tekere ko Ramazani šuže hajratija. Jer ko Ramazani o šuže hajratija, o šuže salihatija soka kerelen, i si baro derece taro deš džiko eftašel puti kadobine baro derece. I o pekamberi Muhammed aleyhisselam isto prenesinela menge i vakelela menge kojka anel salavati u pekamberi Muhammed aleyhisselam o Allahi Đelešanuhu subhanallah wa ta'ala deš puti adale muslimaneske muslimankake o Allah Đelešanuhu kana salavati. Molina Allahe Zülcelali vel ikram avdi sutno dive ramazansko nekovala menge kabuli, nekovala menge magbuli. O Allah Đelešanuhu molinale te priminal amare uručija, te priminal amare postija, te priminal amare ibadetija sokeraja kakava masek, te kerel o Allah Đelešanuhu kabuli inšallah hem te o zadovoljno amendar inšallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke smuke ve teala ceduke la ilahe gayruke la ilahe illa ente estagfiruke ve tubu ileyh. Esselamu aleykum rahmetullahu bereketuhu. Loke ramazanska divesa sae pralenge penjenge kodini ko islami.